Rärennim. Nöt woksin epetukkirangurit nori rärikirai. Amek nori fisus sapore woksin niu. God afen firikitite epe nörikitren Christ Jesus. Osun mi fitngeri papan netipan. Efesus sapon woksin niu. Iwe nore giri fason ngai pure katti ngoruk ko sebo cek ko fiti. Ko sibue iatek fagan. Sabat kot neng giri soguruk kere wanne serka ngeri gebi kerei. Purai bue marau not saram. Maraweri marawasaram. Nambai gatche bagirigem. Purai bue perusises. Aisap epuru arabas. Esa borneben arabas yerai boren negeri. Nga katora ika wacherai bosun. Puka wese pesegirigem. Purai bosus Jesus Christ. Ka pasagirigem na pugere fisos. Sapun nibu wakisiri. Pun obo peru I. Pogdere abiron God. Iwo bo peru. Pogden kids igabai wa neum God non Jesus Christ. Ye binne fakure peru Jesus. Iwo ka pasabara pesegri ge purai bo maraweri marawetong. Ai bu feten notong. Ai bu sun Jesus. Afa gora barawan. Pure bo wasar mi poch. Esap men mesrarabas. Ngere men mesen saban God. Ai sabos Jesus. Ai sabun God. Kiri soren afarafan nesen pure sa färdig der jön ngepat pusi färdig. Ngaraparon pogiterap togeken. Pogiterap toge. Yebin neka afarafara giri kerei met ubabarawari obet ubafer. Kosobochen hari sige pura isa pocek John aparausa mecaran neari ike caru seri. Nge ebochon marawari mecafer. Sebe got nari fasurua mocher butugar ngoruk feriden Yohana berero borugon. Kosobochen kopusabora betuburu me feyetchur. Tori parike parents ike grandparents. Feyetchur pora fakutie fagan. Pabatong met die befagan. Sebe God wa yatek fer sigesi Markus. Ye mirannom nara bioi kaiser kosobucha sabora betuburu oron nokre. Ai sabun God wa yatek fer den tiknet me so mas tiknet me firari sineuta. Sabora betuburu me feyetchur. En morit norabagang. Strengthen their faith, Father. Wapariyatik ferden lanet me Jeff. Sapora be feyetchi fabri. En morit me bechakurir. Sebi God wapariyatik ferden Tirian. Give her courage, Father. Strengthen her faith in you. And give her peace. Kiramma. Sebi God wapariyatik fersigesin. Bakiri sogur kren Freselina apkai mori seriaro surgery ato ruts apon apara fetaruts kosoboche kobari siuru sero fabri para boe fakure piriguruguts koboche cheberi bure mitoger sebe god wa boche yatik ferden mabariti kosoboche kobusapora betuburu vera nofren Arisipo pecekun. Wapariyatik ferden mabatasa. Arasai geri berika. Kosobo cekapoe. Emeri boe posei non pecekun mekiramwe. Epu fakur pato urut ngeri nerian. Yar kabo cerboe poraya. Ai sabo sisis kosekan mochen. Kopo arisi babatasa. Emeri otoburu. Sebi God wapariyatik fersikisin
May rian spiritual rejuvenation nefi ran ngor ko pachakun ya papan ifan mefi on en ngun mi fenon no rian ko se bachara risiban wa par yat fer te pui kai me fabri sapura be morir sapura be feitur pa sapura be non no rian ai sabun ko tua par yat fer te pui busore khedi ko se bachako busi pare mari me tuburu me pan apachakura ngeri gebian direction ka wachara be fetan no ai sabu sise suwa yatik feri den ekyo ragi appore ruiser re meyer me tibuti meyer na chuk ke na fefen me sis arisir para boru achuete neti pomngeri wa par yatik feri der ekyo fabri ke kwarabas na Filipin irmi feyeng au rero tsunami ko se boche marai got ko bagan tuburu oruru reti ber me bafangeri metre batu fichre arisir narko supa se be got ngai bad yatik feri den ai fabri nekkewe narar nam naro take care tori ban purwe ko se boche ko bukan masir tuburu para pedir serius ko se feyeng para raja ko sureri kyo se be arna na botire se boche marai got pon fangeri rar pachekun arni bakets oba masir mail para boy pachekun ori den sise swayatik met garu busare tibis amen kiriso chapur ngeri gebi pui busoreng kiriso reri fan so sia batu vichirachi pochiechi fagat wa fakureri purawo nya chiechi fagat nori ren nge ifan neti bom e faku par pachekun kiawi ne firom ngeri got e poe naparo cheberi pusikan live seri kurak tiu geri kurak o nesesor tiu nesesor ngeri kurak o nesesor so please follow us on Facebook ike follow us on TikTok ya cheka kato kits meye porque saptori ka miss out waratski chiechi fagan me encouragement seri an got kapas ike pesepes kits mi ka share de ren seri kapasen got Kodo faku pare fe YouTube. See you guys again next time and God bless you. Kirisok rarap fitiaci program by parapasa. Nomati sa purueru, wakisirueru, sises apurueri. Memak narakkewa tarupe bibin, poya rabas resap marai repirawacek. Nyerabarai redideta kapas kot miapasa. Met mimak na paipet uparuku, nyebete semak na paipet usapnuku. Sa puera be fitiaci paipostati, sibaka fegat met paiperapasa. Iteraperatsi nesen han kotue nifagen emwen. Igebe moratsi pue sapora waratsi neseratsi pure negeri sipa koum yatek. Kirisoguruk sebem kot mira parap non nakram tong mikirikirets. Kapa fangiri kebe kasakase marawe betsekun. Kirisog pakapan mut ngeri kebe purin abai purepan. Chufagan non feri terom kapas kopan. Hari sikep tu burukem. Noriten sise siwa yatek obusarep tipis aben. Kapasis nampai merikurian kot kewe goren nuk metapan war ren an kot we enetin muicipin. Kiriso. Iwe retsagatsi pue kisafata yutsu. Iwe yesia ke ifausuratsi putogori sirei an kot we wichefere. Ewer. Na fari kerei wa chomong sokobate muichefen. Muichefen repirieri sokobate reru.
Kerubi chomok. We wijefen ra pinngeri Christ. Nga pat chomok sakun Christ ra par pinngeri. Iwe sipu periweri ewe kapasis narawe ititin era. Merigurek kewe goronuk. Pan met ewe wijefen Christ ewe waferi. Iwe sipu negeri ewe puke puerate. Sabur egon meru. Wikisin egon mefisu. Ewe tragon afakus song ren ewe fefin. Iwa afein na ewe fiu geri buri-burin kewe. Ir merisin kewe rane asoci si en kot kewe nuk. O rari gitu geri ewe bi ennet abuera meren Jesus Christ. Menari wikisin. Iwe ira sebu eki ge. Ma ya chok regurabe ya erar fos muichefen. Ige en Christ wijefen mi ennet. Nye epuke parade iwe epuk meis chomong esisin non. Para epuken osiri. Iwe ike ia ewe kisiri apasage ewe tracker afaku song krewe fefit. Iwe ewe tracker awe ewe geri sedan. Ewe fefit awe ewe geri ewe wichefen. Iwe ere iwe afena po fiu geri muriburin kewe. Ir kewe rane asoti sian kot kewe nuk. Nampai orari kiutu geri ewe mi ennet. Iwe keru esisin neran koto wijefen. Nampai ere apoe para wete en kot kewe goron nuk. Weramparu iwe epo wese ni kiutu geri bet mi ennet. Keru esisin. At si pusiri ikek ifan en gotewe muichefen. Rebeferia bi ennet non Jesus Christ o para wete en got kewendik. Checheberi pupar puke perate ye posego puk bena paipen. Iwe por perngeri kichio we setare pos sogiti Iwe setan menori wo kisiri we songeri we fefin. Iwa nagri buri fefi kewe kewe re bori wete en kot kewe nuk o ewe ennet non Jesus Christ. Kapasis namparu metan Jesus we kapasen puerate. Kapase feriwat iwe sieren Jesus kapaset puerate. Ifan era testimony of Jesus. Puerate sabun egon mettiu ugisin egon seporageri. Era uachapeti urukuppechen pe ibupenyeri. Ngia basageri. Kosap feriera. Ngage bacek cirum con agang mecheran pukewe. Ir ekewe meirisi ra abochenugu ewabiennet sisi sapuerate. Kabocek penyeri kot. Pewe biennet sisis apuerate yibet ewe amefi ngeri ekewe sofos. Iwe yera sebocek penyeri Kot. sebocek penyeri kot. Para pue ewe bi ennet sisis apuerate yibet ewa amefi ngeri ekewe sofos. Sisis ewe tifurifan. Iwe sisis enigara kot Nye bar urusen ewe Bible eu testimony ren Jesus. Eu bisekir parate ren marawe Jesus. Iwe kismi togori para ren ewe Bible irawe testimony of Jesus. Irawe parate usun Jesus ngerigit. Iwe it's safe to say at sibu togori yere. Nye Bible para our testimony of Jesus. May be safe at sibuarage ewa ekewa rueru gospel. Eu pugen Mati Mark nu son. Para kira ekewa testimony of Jesus. Purigasio senegara tu pugen Mati geri pugo son. Iwe irme rueru rejek force one marawe Jesus. Nyebet popusi para rage ewa Bible. Uruse para Bible para ewa testimony of Jesus. Pun
pusin arosisis ngeri ke farisige owa enne are kirapuk po ai ki go bari bara wase mutseri nge o se siri ge kirakwe tarbo bibi refen kabas ussi Kapasis namparigat met kota kan för in not fan zone osukosuk medicine. e was sapuriget wisi fisu nge tigeri kits e was sabon mira parap ese togure po fer yots metot ike po ese poeri ngeri ro ki chorakang e ki oso fos an kokot wewen you memorare por ots metot awe che krera we sato me como rao reportaro we kote akko tirato ki ochoneng ke pusi pakko ta fitto iwa rachu rie we beriam iwa rai rie beriam purata sato me como Not. meipung not ora torno sato me como rai wa pare we rao not fitto geri pare we flati ke we fan son noa kote parakko we sirisit ke parakko warner ya rabas memorare bon ferie we agang iwe non meiri sirke o sugosuk mei watte wat ferfa niwa kote karakko esirisin memorare boy efisi usuchuk parare pori wisefen afit chike sirisin menor ke faso boy pori wisefen ngesor merei chik siri menni kuraki ke faso o se asabun egon meru kisire kon meriga ta apasa e was sabun ati dara e was so fos e paga sare kwara was Israel seriar was slave menor Egypt o e pore tutuburu Kapasis namparuaru. Nuporensi se safi tereng hari fangiri kits arama sewagun mifen. Ngebetewe nifagen sofos. Pari yeberein ekkei nifang. Epebet popun. Akawo rekkei nifang. Ngepuifa taberan kote po ngerikits. Ekkei nifang. iwe siburaagri pukere fisos siburaagri pukere fisos sabur ruari poputawar wagisi waru usummete oppuke pirapasa nubuen etewe afitte ngeri kyore ribite kia ai murate chammong chon oro arifang ngeri arabas wakisin egon megeri egon meribu rati iye arifang ngeri arabas afirate kos porepo wan barun pare kos rebo so fos pare kos rebo chara fara kapasanni pare kos rebo so petek mesense aferi buebu amonnade non kot kwa rabas medicine geri wiser ususoden porepo apachakurate irisin Christ tu esa sirige ewe muichefen iwe ewe nifagen prophet ike so fos pare nifang gatufis mereragun mifen Nye esapweo nye beiri sikre pore so fos esapweo nye beiri sikre pore wan barun ike so betek paipere reben meben mei war wisan preferite repwe abonnate non kot kwarabas meiri singeri wiser ususoring porpe putsekurate evo wichefen